Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengkah. Tang bopet mentah pada Friday. Kam no ke cing cencar am. Tip syuk kan long kam no lah dah. Yap sama no mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ki bapau. Hamokam hilapan pun orlong ki katong kajong pi. Ke emission kelap le bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Kinong Risnyang kibaran hapok Kshatri Jangka Federation of Piggery Farmers of Meghalaya. Haka arpun retri ujembang acak penriuk lalit man pinsngau. Ha Menteri Kesorka Jilla ubakmi yakatanat Animal Husbandry and Veterinary ubasan borshulai halor ki jing'e kibakim la asyu ban siudap yakaram kabakila shim na kada ko jingyap khalam jong kisnyang. Haka jinga krami kala pathai kubor chairman Jangka Federation of Piggery Farmers of Meghalaya uba Prosper Dorpang ulai thu ba karap ka bakinong risnyang kishim kamdunaya ka arpolak tengka banna ka jingyap khlam jong kisnyang kibabun kinong risnyang kimla asyu ban siudap elakaram banna lor kata watla kinong die do ru ki khamya be ban thiet kisnyang kibawan nabar ka jalla namar ba ka dor ka khamtat banya ka dor jong kisnyang kibana po ka jalla. Te hadin bang ilasim kan ikalun nadu usnam arja apply duk mentah ni kendo ik Jepang kata Jepang ke ba company ka ASF African Swine Flu ke ba ngisim ba kan ka ram ka ngisim ka bangidai ban siwi ka sispa persen mereka ke bagajing mengelak long bangi memlak syu ban siu batau kolong ba isnian gitu ni kiap sispa ada ibu report kiap report ibu sispa kiap sispa. Nata kadang iwan ben kedu ya minister concern jom kadi kadi veterinary mat kai ke bangi yo ik cepat kalau sungkuman kadi ko maka adu mentangi yo ik cepat ko ia mission respond jinge ke bangi ke kedu te ni expect ru banang ne sekmat kai ke ba i la shim ya kani sini bangi yo ba jinge keren company atau i pat sini kumba ma i la ayata insurance kani sini kani kalun kadi hapo arpulan te kani kadai ka instrument bagi hapan su news nam kani hapan pendek ikan news nam tambah kadai ka jero balan interest tambah lawan ada ni hak sim tang principal ru apa kispan ispa kunsnyang gi jumi ya unong ila bas pandai gi jing kepat jumi si government long bah government kadai ban map ini sispa hi nomor bisnyang gi jumi ya sispa kata goi bat kabar kalong ba habai de bat kayo kayo ru mila sim concern bahan anglian jong federation ba kisnyang gijongi kumno ngila bandi ba kisnyang gibanabar kuan mantasni gijongi ke nidon kisnyang asem to bomdon nomon chet makai ka quality gijongki kala ban biang gijongi nri kiyo ka batat kador kibawan napa ginong dis do sayo bitet batan nri kador chung do padai jungi ka badai ka lokal badai kador ju bawan baru kador akta kata bulan briefing persyukuran ikhtiat isniang buwan kata ekini nam risnya ko jelai bro koi kalong ba kajingja ba jam menta don menta ba layat menta jan sisna kalong ba kelajur kajingwan isniang ba napo UP napo Punjab tedai na ta kata ekini nam rijing ti jomi iong ba ni duna kado mo ni haban chin na sabat tinri kumulong minta lada niathiet no tang na para mangi nong region di lokal nang ni dusnyang lokal ngatrai kalabiang namar gani kejingwan na bahar kata pelat ya kayo bahat hadu ba kador snyang pi ichpo yo gade saus pak sanpo ko magi kilo nrei usnyang pat ke bakili thiet na kinongri kijongi kibari kijongi nong region di kijongi mo kibari snyang baro kini nakaliang ka association mo kumjon aliang society tu te kiamat dia tu ya keju kecing kalong ba usnyang bakatnya wajar ya dia mentah khadar kala ajar temban si nak bentak nomor kilong yen long sam ki bakamai da rijing ni ikani ka kata adu kata ke jingwan rum ka ketap tu usnyang sebar meli tambawan kani usnyang sebar ke jingwan usnyang sebar ka ra Jepang kani ka African Swine Flu ka dei tu ke jingwan plat usnyang sebar te nakalian tu junga patki perlok dia dalam dia ya wan pat kepat nakalian jonga wan kendu i ba sembor matasi kalong ba ini kelen nak ini keren alor kini ke iru
Isu komen mengenai yang jom Pak Sembor, ilabu ban pelong ya ka official meeting first week jom Jun ni keren. Ban weng ini kicing baro. Ti ka pementahi ke long baik ngin api ka meeting ban ni ya keren. Namar kani mendai tamba ja hapo kawai ke distrik baro ke jelai baro kawai. Kari kicing kata kicing wan telup mo kicing wan jom kisang abar ka dor ke batat. Bat langsung tu kisang iba tat dor. Ti beriu ti be kata ki nong ke kini ki beri pat ki beri ki ba ai bam mo dau jumbam babiang mut kum ki jur ki kubi kum ki muli ba ai besat jumbam mut senyang babang senyang lokal jungi babang kum kini pat ni tu kila tak dor no namar beli la penhap lang haju long uniform bai te dei na kata kata ki yap ki nong jingi ni snow ba ka don kam kalong bang shin kya ka ni so komen ba sungor ni sungthu ni ta ba ngai ba ka meeting ka ban salong ban yo ban shim negara ban kam shisendal ya ke jingwan ke senyang ba la dengila ban kam shisendal ini pa ya kan no ta ka jingduna ta ka do senyang ba ba jela jing la da klempat kang nginom sutu adu mentang ki ong ba kaduna andre ni kumbangi ing menta la da kini kinong senyang habaro ka jela jing la da ki nong khayu ki thi senyang na kinong ri jing jing na thrai ka labiak palat long begini harap para lokal ban kentiu ta kata yarap ye ki brio lecok tengi na ta kada sukya yang jungar nong mi khamat mau keruk konstitusi. Umum melihat baik lang pasti di Prokoy so bagay ka kamram ka juma bagi nakalian ke asosian di wanu ikwa banyo dalam mentaban. Ya keren ya kami nomor haju itu man ke konstitusi ki undai ka konstitusi juma. Aman ke konstitusi aman abro ke juma ki ini cigi. Dai na ta kada wan kendo ndagi bon ki isu ke bangilai keren dan mereka syong bagi kita meeting ke bangin sia keren. Ada tiga faswi buat kawasan luar. Angka dei katahi ngani tu ini kawai ka long bahat habat streamline lo ini ke ibro kumangi mentahi ke dei kata ka mamata kalong ba nang tay na po bordar mat la super like be kum to isnyang bat kamdon ka proper checking ka babiang mat dei na ta kana usai chat ni ke ibro sawan isnyang wan ra cipang wan la dala le lo ikini bro ngani tu bi atrai ka nomong ta andre ka pementahi ke jing trang ka jing kwa ka jong kalong baik ban khang si sundon te ino shwa ini tiat ki lokal lajong nang ni kinori ki paradok prosnam jungi ki bari senyang ki babon te tang kini chuangin pe matrai labiam chua ada kaduna ada kata mentang ni keren adu mentang 4 judan kenu kata adu mentang pengin le mentang manong khang no gitu wan jong siang lebat te kata ai gede ni tua namar ngan itu ipi kumbalong mentahi ngimi kata te dei na ta kada ngil apen snolut no ipi ya kita ki bro ngai keren dot aga biting ba sampo bat ngangit scam ba ga biting ko bat salong pat pas week jong ju ninyo bania thir ninyo bania keren ba ya kini ko benta point by point ba kumo bande kanang ba kan de gijing to nak benta ki nok shok snong jong. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.